Mubarak Munyagwa ayakirwa mu tawuni ya Kyenjojo kandi abandize kumanyisa abantu ba Kyenjojo na Toro yona okwari enzarwa yabo atyo yabashaba obushagigi. Banyeta Amoti abantu ba Toro inywe n'abatoro n'abatoro kati ababito n'ababito kati yowe Munyagwa ndi mwana zarwa ya kunu Kyenjojo eno imurukurora chegegwa kitagwenda Kamwenge Ekabere district M bakaba bajetaga Kabarore district tanuko so I'm a born of this area ninzarwa mchweka kinu nkashomera mutoro nkazarwa mutoro nkashomera mutoro nkashomera Nyakasura school nkasomera St. Rose college chegowe. Munyagwa agambira abantu ngo rusaniya tukamanyisa ko kuri omukyero kureka nikimanyisa obumwe n'oburinganiza omu miturire y'abantu. Nje nande abakubira bari kwitaho rusaniya aho pirawo aho omukyero mwingi buriyo ninguriya abo n'abakubira mutaka basisira aho bwire rusaniya rutoro kuriya pirawo rusaniya rumutugera inguna kabonero ko buringaniza equity, equality and unity. We are saying, let all the resources of this country be put on this silver platter so that the entire country can share equally. Okurugera hari Munyagwa yaheza kusinga akaruhuko bwa presidenti abatari abanya-Uganda n'ibijagaruko wabo. We want investors, but meaningful investors. Washko muri Kampala, wazo muri Kampala, buri murumo gwona gwo hasi nosanga mu muhindi na no mucyena no bari gukora. Iwe warugaho kazo muri Kampala toshitunga murumo abo kuba yo n'abahindi no bari kugikora. Nshonga zo komwa kwa Dr. Kiza Besigye Munyagwa nagira ngo tikishikire kandi nagira ngo naija kumwiha mu cyhome kwarasinja karuro. Besigye bakamukoma bari kubiha ngo Besigye akana yonde mbundu kwiha government. Basaba n'abanyabo Besigye atwiro mwaka gwono mu cyhome na hatiya obuzuruzi burwereka ngo Besigye no muhekera tubakiza. Erizoba Mubarak Munyagwa ariyo mu district ya Dokoro. Gasha kwa Daniel Bingana.